Hindi ya igongona ria kuhurukia andu atandatu gatagati ga kenda aria maroragirwo muthenya mwena wa Burat kaunti-ini ya Isiolo. Igongona ria itafaneirio kaburi-ini ga ithiramu ka LMD atongoria gicigo-ini giki hamwe na muingi magiikinya igongona-ini riri. Aya kenda marahurirwo rithathi muthenya mari mihang'o-ini ya kurithia ngamira, kuria anana marakuire hau na umwe arakuira thibitari-ini na angi na marahonia nguraro. Waliweza kupotesha maisha ya watu 9 ambaye innocent hawakuwa na shida yoyote. Mimi nakuja, madugu zangu umekusha, madugu zangu hajabaki. Usiku na mchana tunalia, madugu zetu na malizwa. Atongoria gicigo-ini giki ni morotete thirikari nene kumana na kwaga kurutura ariithi aria makoretwo makiingira gicigo-ini giki na kuoyera kundu gwa kurithia. O riri mahiu ma ariithi a Isiolo marakua kumana na ng'aragu. Hiyo watu ambaye wamekuja kufahamia Isiolo watoke kwa siku 14 ambaye ni mwezi wa 3 kama sijakosea tarehe 16. Matongoretio ni munini wa gavana Abdisa, MCA wa Burat na mubunge wa Wajia ya Rugongo Abdisilan moretie thirikari kuheana mishinga kuri thigari cia muoyo aria marikitie guthuthurio ni thirikari. Hawa vijana wapewe bunduki, na hizi bunduki na hawa vijana wakuwe chini ya machifu. Hatutaki wakuwe chini ya polisi. Hawa KPR tunataka wawe chini ya machifu. 95% tulipeleka hiyo bunduki tukaregister. Ile bunduki ya KPR ya serikali na ile ambaye imekuwa registered yote imechukuliwa na serikali. Tumebaki mkono hivi. Kuringana na maafitha borithi, andu ana no maramukira urigitani thibitari-ini makionia nguraro cia rithathi, gugikwirwo ati ngero eno itafanitio ni itoi iria rikana ciumite kaunti-ini ya Samburu. Ni ndeto iria icungiririe githagathago gicigo-ini giki, o riri thirikari ithiite na mbere kwiranira kuhoreria githagathago giki. Provide national police, Kenya Police Reserve to the community of Isiolo so that they can defend their lives and properties. I think there is total negligence by the government on this bit, and we have witnessed this kind of attacks happening with several bodies buried on numerous occasions. Kiumia kituku niguo minister wa ugitiri Dagitari Fred Matiang'i ekinyirie mbere ya kamiti ya ugitiri bunge-ini ya bururi na akiranira ati gicunje kia 50% kia maafitha ugitiri ni marikitie gutumwo gicigo-ini giki niguo kuiga thayu. Matiang'i augite ati ndugamano cia kiuteti na bara mabũrũri-ini turigainie nimo macũngĩrĩirie kuingĩrio kwa matharaita maria marahuthirwo icigo-ini icio. Handũ-ini ha Kameme TV, njitagwo Wainaina wa Kiarie.